You are in the house of God. Jy is in die huis van die Here. You must feel free Jy moet vry voel and be ready to receive en wees gereed om te ontvang from Jesus Christ. van Jesus Christus homself. He's the way, Hy is die weg the truth, and the life. en die waarheid en die lewe. There's no other life. Daar is geen ander The lewe, life is in Jesus Christ. maar die lewe is in die Here. Hallelujah. Amen. Jesus Christ, Jesus Christus, He is the Son of God. hy is die seun van God. He is sent to this world, Hy was gestuur na die wêreld, not even to kill, nie om dood te maak nie, not even to destroy, maar nie om te verwoes nie, but to give life. maar om lewe te gee. If you need life As jy lewe nodig het in your job, in jy se werk, if you need life as jy lewe nodig in your het marriage, in jy se huwelik, run to Jesus Christ. hardloop na Jesus. Hallelujah. Amen. Run to Jesus Christ. Hardloop na Jesus. He's here to deliver you. Hy is hier om vir jy te verlos. He's here to set you free. Hy is hier om vir jy vry te maak. He's here to bless you. Hy is hier om vir jy te seën. Whatever sickness you have, Maak nie saak wat 'n siekte jy het nie. run to Jesus. Hardloop na Jesus toe. Whatever problem you have, Wat ook al probleme jy het, run to Jesus. hardloop na Jesus. Jesus Christ, Jesus Christus, He is the answer. hy is die antwoord. Jesus is the answer. Jesus is die antwoord. Jesus is the answer. Jesus is die antwoord. Can we go to the book of John? Kan ons gaan na die boek van John? Chapter 10, verse 10. Hoofstuk 10, 15. Die boek van Johannes, hoofstuk 10, 15. John chapter 10 verse 10. We are all there. Ons is allemaal daar. If you are there, say Jesus, I love you. As jy daar is, sê Jesus, ek jou lief. If you are not there, say Judas Iscariot. As jy nie daar is, sê Judas. Hallelujah. Amen. Are we all there? Ons is allemaal saam. John 10. Johannes, hoofstuk 10, 15. Jesus Christ, Jesus Christus, He is the best answer hy is die beste antwoord for your life, vir jy se lewe, for your children, vir jy se kinders, for your family. vir jy se familie. You need Jesus Jy het vir Jesus nodig, to appear in your life. dat hy verskyn in jy lewe. You need Jesus Jy het vir Jesus nodig, to be introduced in your life. om voorgeberei word vir Jesus. God sent Him Jesus het hom gestuur with one purpose, met een doel, is to save you and me, ons wil ek en jy te is red, to restore you and me. of ons wil te hernie. His name is Jesus. Sy naam is Jesus. Jesus Christ, Jesus Christus, He has never defeated, hy was nooit misluk nie, and He will never be en hy defeated. sal nooit geoorwin word nie. Jesus Christ, Jesus Christus He came het gekom to bring the light, om lewe te to bring, remove the darkness. om die donkerte weg te vat. Jesus Christ, Jesus He Christus came het gekom to bring healing, om healing te bring, to remove sickness. om siektes uit te haal. Jesus Christ, Jesus Christus, He is the director. hy is die directie. Jesus Christ, Jesus Christus, He is the way, hy is die weg, He is the truth, hy is die and waarheid, He is the life. en hy is die lewe. You need Jesus Jy het Christ vir Jesus for nodig, you to be revived. vir jy om te hernieuwd word, You need Jesus. het jy vir Jesus nodig. Tell neighbor, say neighbor, you need Jesus Sê Christ. vir die buurt, jy het vir Jesus If nodig. you want to be free, As jy wil vry is, you need Jesus het Christ. jy vir Jesus nodig. Hallelujah. Amen. If you come to Jesus Christ, As jy kom na Jesus toe, you must believe jy moet glo that in the name of dat Jesus, in die naam van Jesus, today I'm going to be free. vandag gaan ek vry In is. the name of In die Jesus, naam van Jesus, today I'm going to get what I want. vandag gaan ek kry wat ek wil hê. Because when God sent Him, Want toen God hom gestuur het, He did not doubt. het hy getwyfel He nie. said, go and heal, Hy het gesê gaan en gaan maak jy and you will be gesond healed, en jy sal gesond and you will word be en delivered. jy sal verlos In the name of word. In die Jesus. naam van Jesus. It's all about Jesus Christ. Alles gaan oor Jesus Christus. It's all about Jesus Christ. Alles gaan oor Jesus Christus. Hallelujah. Amen. Jesus Christ, Jesus Christus He came to bring a better life in your life. het 'n betere lewe in jou lewe gebring. With Jesus Christ, Met Jesus Christus in Namibia, in Namibia, you live like you're in Canada. dan lewe jy asof jy in oorsee You don't need is. to run to Canada to look for money. Jy hoef nie oorsee toe te gaan om If you have geld. Jesus As Christ, jy vir Jesus het, if you have Jesus as Christ, jy vir Jesus het, you will get what you desire. jy sal kry wat jy begeer. Many people today, Baie mense vandag, they underestimate God. hulle onderskat vir die Here.
What many people they have today, Wat baie mense vandag het, they were not here before. het hulle nie voorheen gehad nie. It has been manifest Dit het voorgeskyn from spiritually to physically. van geestelik na fisies. You can create your world Jy kan nie sê jy wêreld skep with Jesus Christ. met Jesus Christus. You can create your marriage. Jy kan nie sê jy wil You skep, can build your family jy kan nie sê familie bou with Jesus met Christ. Jesus Christus. Jesus Christ Jesus Christus is like a passport is soos 'n paspoort from one level to another. van een vlakte na 'n ander vlakte If toe. you come to Jesus Christ, As jy na Jesus Christus the toe kom, level where you are now, die vlakte waar jy nou is, you will go to another level. jy gaan na 'n ander vlakte toe. It will change. Dit gaan verander. Hallelujah. Amen. We are together. Is ons saam? Can you read? John chapter 10 verse 10 says, The thief comes only to steal and kill and to destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. The Bible says Die Bybel sê, the thief die dief came to steal het gekom om te steel and to kill en om dood te maak and to destroy. en te verwoes, But I have come maar ek het gekom that they may have life. dat hulle lewe kan hê. Hallelujah. Amen. The Son of God, Die seun van God you have sent het gestuur, for you to get life. is gestuur na jou toe om lewe te kry, For you to get life. om vir jou om lewe te kry. Jesus Christ, Jesus Christus He came het gekom to disconnect you om vir jou te verwyder to whatever poverty, enige armoede, whatever sickness, enige siekte, to direct you om vir jou direksie in te good gee, direction. in 'n goeie direksie te lei. He